Karbi barim chingro mamaya long idun bama bas ihum phongjang reyang den along men kachingkoy. Karbi Anglong nangkirai komji aphanle ambani atum kebang kali pusi aphlc asong pen kham kheduna sai kedeng pon. Karbi lo Charlie asong difu district atum pen pater pipon si cherok tok amai peman pon. Karbi barim chingro mamaya long idun bama bas ihum phongjang reyang den along men kachingkoy. Non he jong lang tuk thepi pen di fuarong supia long kepado ponji Karbi barim chingro mamaya long kidun bama bas ihum phongjang reyang den along kachingkoy ajok pinang anabang phubang phiatum arenga hu sonang lo. Lapen birta kirib dun long atengki kithi ke janga birta nonamat abelang pusi birta ribdun long. Arengahu kiswa tumaphan prabjin pen ingthum damsi se kelang asai hemalong an keban siraki akinang sot binong lupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong akeja atumaphan kachuningri padopon. News Report Public TV Karbi Anglong. Karbi Anglong nangkirai komji aphanle ambani atum kebang kali pusi aphlc asong pen kham kheduna sai kedeng pon. aphlc asong pen ki solar project sainik school la pente CBG nangni pura kachisong pona hod raikom sai khiatum pachisong long ledet si police atum pen kham khedun che. Sonsi diforong supialong jangmi poni phaikrit roksiarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ninia Pharman nangkisuna hot All Party Hills Leader Conference mati chihek pen aphlc asong along klembang phu searching be lapen ari sang ho atum pen Karbi Anglong arlo along mukesh ambani aphan CBG amen pen longri kipiji puki chedon dun thekthi pura kachisong asai kedeng boma pora hot police atum pen kham khedon alang litum kachisong ponki ambani le Karbi Anglong aduya hoyalong nangkirai piji kali lasi CBG nangni pusi chisong pon lapen solar project lapen sainik school highway Karbi Anglong along lialong nangkepang niji puki mantu neta chedon dun thekthi pusi pherangkia thengno searching bepen ningje pon. ইলিগাল কাম নকৰিব কিন্তু ইলিগালি যি কৰে টাকা পায় এখন নাই এই কোন মুভমেন্ট নহব You have not obtained any permission. You have not done anything. তোমালোকে পারমিশন নলকে কেনেকে কৰিছা গ্ৰুপ কিয় কাৰণে আপোনালোকে পারমিশন নলকে কেনেকে আহিছে আকৌ ডিসকাস কিয় কৰা নাই কাৰ লগত ডিসকাস কৰিছিল আপোনালোকে ফটোৱামি কৰিব আহিছে ভালকে কথা পাতিব পৰা নাই আমাৰ লগত কোনটো পারমিশন দিয়া নাই আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্রী এজন আহিছে তেওঁলোকক দেখুৱাই পেলাই আমাক এম্বাৰেছ কৰিব নেকি Karbi Anglong border kira ikom ya pasti ambani tu bangi ma kali latin ke dak bepar behan ini apalagi tu bangi latin ke dak ali apalagi bangi lagi itu Karbi Anglong border kira ikom ya pasti tu bangi kali lagi latin ke itu thegam long jong si company fan ki pipen jong si
itu mah border cerai kom untuk deh Bogajan cement factory hadak cement company yang pika pini ani itu mah border kijok mana tuh teknolog mah border itu kijok banji kali ini Bogajan long ke Bihar nih ke bang Bihar ya kayak sedang leng sab di influx manang bat pikanjang lo lagi lasi exactly non tara so ambani phang si pidar lo boda lagi kiche so tumhan de angtan kido kiche to phan da ke bang jiban isa puri go si da itu sakuri lo ini pula lah tumpulo he sakuri nang pi pilo third grade progress are itu malong lesi ki piji itu third grade progress chalo mai tu claim long ini di third grade progress sakuri tu long pu itu se long ni piji itu se malik itu se cukidar kami claim suna lang di laso nang deng salang tu kamata jongsi company phang long leki piken ta ketek manta sakuri lo ini pula kini Bogajan cement factory ken datang tanah Karbi itu mari ngong ke dong tangkang serak sakuri long tu dak ki boker assam regiment phang long lepik jama hajar kini Karbi itu dak ngong ke dak sakuri long tu mah kilong dunji kali kita dudong le lasi nili tum bangkel halo lasi biji la ambani phang long leki pek bangkel itu hotel cedon ekhe la penke la 18,000 bika la pene APDCL company phang long leki pek yi bangkel la cedon lasi laso fancy kini tentang adap nili dong pene kese yang Auto macam pen kini lah. Langsung kan siapa makan siang pan lo bangin tu bidung deh si tame Karbi Anglong arat bangke Assamese alam ke nangni lo bukan lagi 1960 aning kan bensi lagi halas sudah angket peklang dak lo halas so purtimo ke lagi chief minister chini pame kasi intentionally sinon ta ladake labangso Assamese language bangke nangkim posi pas tungka bori amu hera ningjelo labangso Assamese language dan nangkim poso bangke kaprekali itu mah culture itu mah identity ni kapabir ya pan lastini tumta araido Karbi tumta araido ingong kain tumta araido itu mah identity itu mah culture itu asdu gawe kecepatan very pan tumta araido alam mangan hanu arjun sa langdam pulo de pini pudar lona he itu Karbi Anglong CM tiguram noha ki haya mata Assamese alam bangke isibar application na to khai mo to hema itu mah daudo lagi kali mah lagi Assamese alam bangke lasila anak isung itu mah lasingon jong si Assamese alam si itu alam nampak ninjin nanggi Assamese alam si itu office anda itu suli nanggi betul lagi itu kibir kaman contoh kasi kibir anban manggil itu dan itu teh nah alam teh Assam siam dak itu se kini kita sudah sebenarnya tu memang hai kita lo di mana sini pun lo ini tu lah bangke non cing mai bomo lo di pidi lah tu lah cing mai bomo saya lah bangke angsong lagi itu central committee tu bang pitang cing mai ni kalau soal teh kalau tang te sa labang so non la Assamese language impose bang jongsi la so pot jongsi lang tum kini chen e pute mu ladak sixduliria one biji papek je son order alang tum isute methui ma bate ka son kini thelolo gedi la alang li chief minister kaningi bangke Karbi Anglong dimasau apana bangke alang li tum aprang me sike pajok ni alang kaningi nangi sab pini bangke Bodoland la penke kisi opila kala su kiesela barak valley la longi longsi la Assamese language bangke dake mane padule tu alam si ngero ta chini lo lang itu jongsi alang itu matha pen jongsi dake 6 area itunga aprang dake kamkedo la pen la pingi un e polam chini pen jongsi la bangsolam chendet pot lake insam jinpo jongsi chen e pot lake Karbi Anglong rat ke lake dujo jelo chisongwek lake kasi musuluk sudah atumong nang dugok lu sama lagi chief minister sa dai channel ko la benda itu Karbi Anglong ki jake thek ding sa dai channel ko lagi lalu kasi amu di thalang silam ning tu nang de itu la so play card jepak lang dulu ama si SP bang mat nang kijol doma ing sek dang de nang kang doi ni tu nang ki plung tu nang ki thera song si dulu kasi la bang chok chi la ke ni tum aphan la ke alang ni tum se la ke article 19(1)(a) ke la tum ke khapoi de lo lage di India Constitution di article 19(1)(a) la bang khapoi de lo di tum ta arai do itu freedom of speech do di tum me thang ning ke hanga theng di tum ki hanga theng itu cepak lang di tum arai do sa pinia bang ka lang di tum mangkin di tum han neng do lak da lo itu lak kan ta neng sek ke la pasal media tu mata media tu mana apa nanta video apa tu lela media dengan arai do na tum news ke anjiban ke video ke anjiban tu arai do sa media kan anta la tum pene ke entang a video na padile la pun ni tekeng lo kasi lagi pia polo lagi pia polo answer ke lasting ni tum bangke lason ki klang bangke tum ni insam se pelo ke lo en order pas tami lalu
Karbi lo Charlie asong difu district atumpen pater pipon si cherok tok amai peman pon. Jang mini phai krit roxy arni Karbi lo Charlie asong difu district committee atumpen pater pipon si langkai jan ing hanadong committee holalong longli philang kacherai komji aphan cherok tok lapen ing dengke basat langki undun atuma phan karcho amai peman pon. Karbi lo Charlie asong difu district committee Jona Singh be pen kachepa hem phu pona mai along aluhi man pen Karbi lo Charlie asong mai phu Samson Teron Jakas chairman Khorsing Teron HTL chairman Saising Rongpi Karbi lo Charlie asong bidisar Robindra Rongpi Karbi lo Charlie asong tiripi organizing secretary Bidasing Ingleng Rap Chunbang Ajay Rangchihan lapen langkai jana hawar rongasar pen chinglok rongami karatum chitongdon langkai jana hawar ke marat alongri ke parloang kang pinak bon tala so hawar arat atum hako fisar phusar akaya hot pensi rongrop chikim ponlo bon ta piniar ni anta kaching thorwar sai longdun dela lasi langkai jan hawar Karbi arat atum kaching thora saya mo pen chenglo longli philang kacherai kom thekji aphan laso amai along chitongdun aluhi atum pen jumisen alam jaipon Karbi Student Association atumpen ini awareness program jasemet pet ke Ladakh kala forest ala so rights aputhak lo la so aputhak si awareness program ki bi la sidak nang sinang chitong dun long lo lapen ke Ladakh arong asor bang la dungarai rong asor bang kamatha kisung bang ke lalo non la marat longri pu pangdak de damasi la hai kadu ka biarong bang ke marat longri angkang siwang jui ateng lo la sila tum Ladakh alang litum Ladakh kidu ke thak ko soni ma juti ki jongoi ko soni la sinil tum chethan lo la ke non Ladakh kidu atum abang pu atum rong do kwan le rong doan sitame la ke tumi pini lege bang ra dak hem nang chikim ra ke do prong kali la selang litum ke ha fisar pusarar ni ben sidak kidu la sila ke ancestral land lo alang litum ancestral land lo la selang litum sita dake to aron do mene aron do ta hai la pen aron do sita alang litum ta dak kidu nangi kidu long yi choklem chodam long yi aron do la sila nelitum sita me chechak te kang lo land Forest Conservation Act do lapen ke scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights pula so act do hala ya ek kado kawe langat si hala dak pen ko pipi si litum ke longima ke claim unima hala hui kado we lam lang si ke thek kere tum pen chini forest department asor pen chingki si council asor pen chingki si la haya rong arup dak ke do ke thir tang pinak la sila so arong ke do thip longi kacho ka claim longi aphan sini litum si tame cherap dun populo la pen ke ahok alama bangke la son lo la alang litum Ladakh rong ko an le do sitame doan na rong sitame alang litum tumi pini bangle dake nange do prong kali ha mopena jethan lo hala waisongar ni pensil Ladakh kedu asi alang litum sitame dake ancestral land lo fisar fusar arni long le lo ame thang long le lo la sila so long le long kedu tip jia bhang phan se alang litum phan sitame chuning ri de kang lo hi dam hoi hi dam hoi la son ma claim nang nelo busi pulo la si Ladakh arona teng pen ko pipi ma ke claim nai ke dam nangi ana bang ke nelitum sita cherap dun po busi chechak te kang lana langkai jan mating hana dong long Karbi lo Charlie song pen patir pi pon si da long le aputhak la pen isi karcho mai bang deng pon lo karcho mai bang ela pulo je non he jong metric asat lang long ki undun atum ban si da karcho lo mesen pen la sini tum Karbi lo Charlie song hin pen bang ki kai ke bisame tok lang hin bang cherok tok lang ji punitum along mai ta me bidam pik lo si la son thak same dak itum lang dam lo bulo te lumba jong ha war long pen bang ke dakta isi ke pa phi hup
arong lo pusi pudam lo lasi lason tak tak nilitum tada cases ahin pen tame ko anma awareness ahin pen bangke nitum kupuson si ke Charlie nai ma pupen cheng lo lai hu lam nitum penana lam bangke than pa chini tekang lo la pen dak nai che tong dun pai purun bo purun tum same penan la so lam ban bangke chini lo lasi lalo ta pen isi bangke dai tum long le puthak jasemet pe che than pon lo si lalo pulo tang de tum ke labang so non bangke da government ben pu bangke da ke wildlife sanctuary pusi pangda kon lo sitame la so prang men si la so ahawar long ke itum karbi tum jasemet pe ke do ke kachukim tang arong lo lage ha pusar fisar haku pen tame labang so arong dolo lasi labang so arong ke do tang pen salang le tum da ka rong tuman thang konsar se pin chingki ke pin men si la buson si la tum pacherai det pusi la dang man paklang lo lasi ni tumahin pen bangke labang so arong long bangke non bangke ke dam nai pu ke labang ke ni tumai chedon de pin lo la so arong masi do thip nang po lancho takali non Karbi Anglong Thomas Council pen dak un an pen ake pra bangke dak development mai pinang po athema dak towar awe me lang awe lahai hui prabjin ben donang po etum dak so kyun e medical ben chenglok la pen dak jasame pe labang so hawar long school tame mesen awe la dak ME school awe high school awe dak adiswe jangdong ke Charlie phan dipuan ke dam nang hello pik dak 20-30 kilometer dak kharos kawe pen ke dam nang si lahai hui aputa tame Karbi Anglong Thomas Council pen labang so adim prabjin me nauri si lahai hui tame pinang je busin tum sarkar to manchuni pon Golaghat district ke parlo lokhojan along bite pen tanker a heading tangrak pen kachitong lason si jangmi po ni phai kritrok siar ni Golaghat district ke parlo lokhojan along ihom tanker lapen bite kachitong nonamat ke bite pen kachitong dun bang hini aphanta Bokaghat government hospital along si ponlo bite lakha AS03 AE 7646 lapen tanker lakha WB23F 7773 lapen abirta kirib dunlong hot anki kisung ke phodet atum arong amen chini pon pilang lapen ke amuni ramen chini pon pilang lapen tanker agari aphan Bokaghat draikom sai khia tum pensi chepari dengpo News report Public TV Karbi Anglong Arnisi aparman bichilangso yutla bahin pen pater piponsi kangchilangso hornat pialangsun along an trekking tour aside kedeng ponpu nilitum Public TV Karbi Anglong sai hemalong birta nang pali lasonsi lakha kritrok nomati constituency ke parlo kangchilangso hornat pialangsun along an trekking tour aside deng ponlo bichilangso yut klaba hinpen pater piponsi pini jangmi poni phai kritrok arni kangchilangso hornat pi alangson arni sia pharman pachiton ponsi trekking tour asai misen pen pachun pon bangso trekking tour asai kedeng pon along aluhi aman pen kachitong don laki denarong town committee chairman Prodip Ingti lapen ratsai klembang phu sintunat lapen Hornat pi alangson komiti maipu Mongol Singh rongpi atum chitong dun CRD pidon. Halapu denarong town committee chairman Prodip Ingti ahinpen bichilangso youth club ke Japon len abang phu BJYM nomati constituency maipu longkiri hanse aphan kachoro pajer ponsi pierthe adang kangchilangso hornat pialangson an sose kapachithang ponji aphan pura bidi sore than pajer mi ponsi hornat pialangson arnam aphan hirjume hangpon lo pusi nilitum Public TV Karbi Anglong apherangke arun terang pen bertanang pali denarong pen nilitum apherangke arun terang nang kilo berta News report Public TV Karbi Anglong ini dak bitilangso youth club atum pen organize ponse hurnat alangsun pialong an trekking one day trekking alang litum ahin pen kebar pon lo lase alang litum labangso asai ke deng pono bangke mipi kalam lo lan parstame je hurnat alangsun je Karbi Anglong arat doan phanta je dak langsun miu
ba langsun theu pula bangso trekking dam pensi je rat pachini pon pu pusi nilihin bens tame ning the pon lo lase alang litung lo bangso sai ke deng pon one day trekking lo bangso ke deng pon bangke nilihin pen ekdom suri suri kacuru pajir lo anpar tame je labangso ke bar pen hadak langsung lerok pen hot ke cewang kudian pan nili dak punat langsung pie pan hi alang litung ke kedu ke thak ke wang dak hem nang chili am ke misen pen nang chili ji phanse hunat langsung arnam phanstami hirjume hang pidun